at nasa. Alright, ayan, naimbag nga oras na amin na sangapada. Mani po dito in Nemars Studio. At yung manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Ganato'y manen ni kasin yung yung Ruiz. Nga umay manen mang tedbiag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Marieta iti probinsya iti Ilocos Sur nga napauluan iti Kisiw. Amuyo ka din o anya ti kisiw. Ti English na ket epilepsy. May sa klase nga sakit nga dapa kay naigan iti diferensya iti utek. Nga no matrigger no sumro ti kasla kisiw ko natin no kwa, di ba? Oh, nga ado ti taganan simptomas na. Basta amoyo na niya ti kisiw wenno ti epilepsy. Deti epileptic ako nada. Anya nga ti parikot ni Marieta isuna nga ta kisiw na. Padaanan tayo mga kasin. Alright, intero din irugi deti problem of the day ket apag-bitla ito nababalang. Aya deti pakasalitaan ni Marieta iti Ilocos Sur nga napauluan Kisiw. Sagudayan nga ti surat ni pagayam a Marieta. Dear Kasin, sakbay man ti amin kablawang kayo iti naragsak nga aldaw di Nemars Studio. Kastamet tayo nakablawak digiti padak nga kanayon nga gwibuya iti deti nga programam nga pudno nga makaliwliwala unay ken makaited adal kada kami nga agdingdingeg. Ala, ababalaeng deti surat ko kahit ko lang agpabalakad kada kayo. Iti ngamin kalabes kasinyong ketjak maawatan dagiti kaaruba mi ken uray dagiti daddo mga kakabagyan mi nang runa ti kakabagyan ti asawak no apay nga kasla kaariyek dak ken ti pamilyak. Makatawen paylaeng nga agnanaed kami ditoy Ilocos Sur nga lugar ti asawak. Tangamin nagamammo kami ken ni Norman idi agpadpada kami nga agpapaay akas factory worker ijay Manila. Ijay nga nabukel ti ayan-ayat mi kasinyong ijay met nga nabukel dagiti arapaap mi. Aging nga ijay met nga nabukel tinagbalin a pamilya mi. Nagden na kami itinasurok sa nga pulo atawen kay ni Norma nakasagasawa ijay Manila nga sagpaminsan agawid kami met iti probinsya mi, iti probinsyana kasamaten iti probinsya nga Abra. Angem adu ti panawen mi ditoy Metro Manila kasinyong tanga iti nga ijay nga ti ayan ti trabaho mi nga agpadpada. Ken ijay meten nga nagadal iti elementarya ni Aiza nga kakaisuna nga anak mi. Ngem idi naganakak kasinyong nagresignak iti trabaho kalpasan nga nagpasngayak ket sa anak kon nga nagtrabaho iti faktorya no diket konforme latan ti mabalin ko nga panggedan agawatak iti labada uno saan inakag part-time angem gaputa awan met iti pangibatsyak iti masansan met uno awan met akanayon ti pangibatsyak nga asawak ti anak mi masansan nga adda akla iti balay nga agawawir iti anak mi. Iso nga manu atawen met kasinyong nga sa anak unay nga makikarkaruba tayo Manila ngamin kat manmanulaeng ti amamumi nga kaaruba mi.
Saan nga kasla iti probinsya nga halos amamom amin iti kabarangayam idintoy di Manila, ultimo kaabay mo abalay, ultimo iti sango iti antibalay nga pagnanaednam ket di mo payam-am mo. Iso nga manu atawen met ka sinyong nga awan iti makasarsaritak. Awan iti awan iti makatungtong ko no di ket ti anak ko, uno saan ti asawak, uno saan ti pamilyak tunggal awagak ida iti telepono. Ket idi ta nagsara ti kumpanya nga pagpapaayan ti asawak, adan sa nga pulo ket maysa ti tawen ti anak mi. Idi ta nagdesisyon kami nga agawid ditoy Ilocos Sur. Ket ditoy kami nga agnaed. Ket ditoy metten nga agsapol ti trabaho ti asawa. Urayak la na bang-aran idi kasinyong idi ta nasayaat ti panangawat kada kami ti pamilya ti asawak. Nang runa ni ipag ko nga Rebecca nga iso ti dagos nga nakatunusak, nakalag-anan ti riknak nga kabsat ti asawak. Ket kaslam maikawa angim maragsakanak taadan ti kanayon nga kasarsaritak tunggal mapan ti trabaho na iti asawak. Kastamatan ti anak ko maragsakan metten taadon dagiti gagayem na nga makaayam na. Sibo di dinaipas nga iti anak mi kinasarsarita men iti Ilocano iso nga amo nat ag Ilocano amo nat ag Tagalog. Idinto nga timet asawak kasla nalaglagan kanon ti riknana tad ado dagiti amamuna kabagyan nagagayem na nga makasango na no uminom iti arak tay di Manila idi ket manmano na lang mat makainuman dagiti katrabaho na iso nga masansan nga umininom nga may maysa iti pagabangan may idi. Ang emjak yung pagarup kasinyo nga kalpasan laeng ti makatawen sipod na nagnaed kami dito yung lugar ti asawak ket maaddaan kami iti parikot. Tadyak manam mo no anya aklaset panagpanpanunot ti adda kadagiti tattao iti aglawlaw mi. Ta ipagarup dametten nga adda kano kisiw ko. Ha? Kasano ko makit nakasalsalon ata? Amok iti bagik, ammo ti asawak, ammo ti pamilyak. Nga awan ti kisiw ko. Awan ti sakit ko nga epilepsy. No kasano nga yung pagarop dagiti tattao iti aglawlaw mi nga da sakit ko nga epilepsy wenno kisiw kasinyong dayta man tinak inuten nga binsa-binsaen. Ket kastoy man nga rugyak ti amin. Ne, ti ko nakitay no madanong ka diti balay, bakit? Ha? Ay, kwa? Saan kumatan nga napuutan ti oras, lakay? O ket ni, si kamad gaya man ti nagluto iti pangrabyan tayo. Una. Anya ko mati oras Alas 7. Awang ka pa Ay, pasensya kan lakay. Naimasan mi laing ti nagistorya kin ni ading mo nga Rebecca. Ken kastamatan dati karuba tayo nga ni Marie. Ay, nakadado nga ro ti nagistoryaan mi. Ken mawawatan ako malakay. Mano nga tawen met nga awan ti kinasarsaritak ijay Manila. Ay, sa bagay, uwan met kid saan mo mo't unay nga baybayagan, kan di ka unay ladladawon ti panagawid mo, kat nay, nangruna kat mabisin mo't na tao. Kat sa bali mo't nga ro ti, dito, oras ti panangan, hanga kasladya Manila. Ay, uwan lakay, pasensyan, saan to nga maulit? Malalala, sige. Kita no nalpas ni Aisa ti assignment nan, ayabam ton, sakton to nga malutog dito yung sidain tayo. Tamangan tayo ton. Ay, sige lakay. Ay na. Kasta unay ti panagayat ko iti kabsat mo ipag Rebecca.
Ta, man nakaawat launay. Ay talaga, ibagman ta saan na kainong tanimanong. Tanala daw ka nga nagawid iti kalman. Ipag, saan nga rod? Ket, mawatan nak ata. Manong nga tawon mo't nga nagpupupo ka kala J.A. pagababangan medya Manila. Ala, kaya tasawin, awan iti kasarsaritam nga tattaon jay. Adamot, no yung naggumatang iti tersena, yung store, kasaritak mo dati aglalako ng manmanulaan. Ano, ada gumatang nga sa baling ka, mabainak mo nga katungtong ko pa. Iso nga, nilaang ay sa no, kwanti kasarsaritak. Kan tunggal tawagak ti asawak iti telepono, wenno ti pamilya ki abra. Narigat man maggaan ti nagbalin nga biyag mo di ay ipag. Imbaglakit din ata na panunutan nyo ti agawid la ta dito'y lugar min. Ta dito'y kat, agbiag ka mat. No, anya ti sapuli mi di Manila, masapula mat dito. Basta lakit din nagagat ka, naanos ka. Kaya nadiskarte ka. Wen nga ron. Akit kahit ko kumangar na tulungan ni manong mo, kahit ko kumamot nga, damat ti panggedak. Ang siyempre, siyak mat ti agtagibalay. Asikaswak mat ti anak mi, ti panagbasa na. Ti panag lutok ti bigat. Masapad nga rumwar. Iso nga dito lang pati gundaway ko makarkarwarak mo, makitungtong kada kayo. Wen nasayaat mo. Tasyak, awan mo ti pagubraak. Taubing met pa iti anak mi iti asawak nga da Saudi. Alakit to may kalat ta makinistorya no ko ipag. Oray ta nawayaak mo. Wen nga ron. Ay, kastigayam dito ay saan nga kasla di Manila, nga nakagulgulo. Iso piti may isang rason na api nga sa anak mo ni rumrumbar idi. Adda di mo namnamaan nga mapasamak. Tuno ko na, daggaapa. Tuno ko na, dagkakabil. Adda piti na imatang idi nga, akin kinamatan da, iti kutsilyo. Ala, sa bagay, dito yung manmanuman lang nga mapasamak da ita. Tunggal adalagi inong di kikinaawatan. Manmano, naulimig dito Isulaan ta, ay na. Agduduma ti klaset biyag ti tattao dito Agduduma mo, ti klaset galad ti tattao. Aya, kas kumadeti ipag, saan mo nga ibagbaga Saan mo nga isistorit sa bali? Ay, anya di jay, ipag. Dati nga balay. Data dakkala balay dita. Data napintas ti pintura na. Wan. Samo ka di makikita dati agiyan dita nga babae. Dati ko namlan no sinot kasi section nga babae nga. No rumor dita balay ta. Nakikit-kiting ti short na. Nakasla. Karubal pa pala na naka-make up. Awan, nakitak di jay ipag. Saan ka di kakabagyan nyo pa di jay? Ay na, kapidwami Diyos ko, ibain mila unay nga kabagyan. Takas jay mati ugali na. Api anda ka dito ugali na, ipag. Amom ka di nga. Gundawayan na lang, dagiti lalaki na. Maysa, adapay kachachat na di abroad, nga pagdawdawatan at kwarta. Kat data pinatakder na abalay. Balay ti Hawaiano dayta. Angem na laing mo dayta nga kapidwami. Narartsukan na mo dayta Hawaiano. Naipanagan na kinkwana dayta nga balay. Isu nga kuko na dayta nga balay. Ala? Talaga? Api nga di pala asawain di Hawaiano. Ay, adda asawa di Hawaiano di Hawaii. Ipag. Kasta nga ti kalaing na dayta kapidwami. Data, mananggundaway ti lalaki. Maasyanak pa yakan dagiti lalaki na. Tadidaan mo nga saan lang ay sisudat lalaki na. Aduda. Ala. Isu nga kasla-kastaan kakabakbak nangan. Anya ko matserbi, tadak balay na mesmesa na magagigyan. No di kat tala kayat nala ngagparamag. Kayat nala nga ipakita kada kami nga mas asensado isu na nga kami. Isu nga di mi kasasarita deta nga ipag mi. Ay deta nga kapidwami ko nakuma. Aya. Isu nga no si kaipag. No kasarita na kadayta. Liklikam. Ay nga. Bakakit no maimpluwensyaan na katidakes nga ugali na dayta nga kapidwami. Ay. Uwan ipag. Ngayon, may sapay. Detay mesa nga balay iji bangir na kalsada.
Ay na, kasinsin mi pa di jay. O, di jay, pers kasin ko. Ang ada asawa na idi day jay. Ang nagsinada. Tapos, idi nagsinadan, nagasawa man, ngem, awan pa'y 2 bulan, nakirelasyon sa bali. Nakirelasyon ti pulis ko na. Diyos ko, aya, itatan kinabkabil ti pulis. O, awanin saan na nga maisinan? Tatunggal isinan na. Ad nga makabilis na. Ala, kit api di yu tulungan. Di ako maipapulis. Kit pulis nga rin ti mangkabkabil. Ay na, di mi kahit ti makibibiyang kengkwana. Nagtangkan doon kami ti ulo na. Binagbaga mi idin. Nga saan nga dagos ka makirerelasyon. Kit nakasaysayat ba di asawa na idin. Nagsina data. Nailawaan laing ba't na minsan. Insinanan. Kit, siyempre, maasyang kami kung maaangim natangkan mo ti ulo na. O, iso nga kasta. Kabkabilin di pulis nga kadindin na idin. O, tata. O, adaman chicks di pulisen. Ay, ala, grabe mo teta. Oh, isuda pa lang aro ti pulis. Isuda pa lang. Ay na. Ken may sapay. Ipag. At dapat ti anami dito. Yung sa amin kabagyan dito, naikamang mat. Naikamang iti kabagyan mi. Oh, talaga? Ay, nagadugayan ti mabaling nga pag-istoryaan dito yung lugar yun. Yung baglangan ta, nagawid kami dito eh. Mabagtitak lakit di Manila, idi ipag Rebecca. Ay, permi, nagado dito no kayat mo, sagdaysayan ta ti balay dito yung lugar mi. Adot pa ka istoryaan, ti tattao dito eh. Iso nga, inaldawon ti umay dito ipag. Ta inaldawon ta mo tag-istorya. Uray unurin ta amin nga babalay. Ay, mayatak day ta, ipag. Mala, ituloy mo ti istorya. Dati na ikamkamang. Ay, wan, kastoy. Kasi ti istorya na day jay, ipag. Ay, narabiyang kamatmanan, bakit? Ay, pasensya la kay. Ay, wan. Ay, na Diyos ko, aya. Diyak man napuutan ti orasan. Ay, pasensya kan. Ay, lutok latan dati, baga kay lutom ko mga sangpetak. Mabisbisi naglaw na yan. Ay, pasensya ka na lakay. Hindi da anak mo. Yung gabit kitain na, katnay. Dati card na, ipakita na kumaking kaagam awang kawit. Siya kung tinang ipakitaan na, katnay. Napababa ti grades na. Ha? Ay, wala ta. Awan samotan ti panawan mo, nga mang tutok ti panagadal na, ti panagre-review na. Masansan mo tan deta, Marieta, bakit? Ha? Deta mapan mo panakis istorya kani ading ko nga Rebecca. Kung saan lang ni Rebecca. Uray di gati daddo mga kabagyam eh. Good. Baba mo katong-tong-tong. Ay, iyas asidig ko laang matibagik iti pamilyam, lakay. Wala ngam kita mataoras mo bakit? Nay, pasado 7:00 ti rabiin. Kaya nung arudyak na sa panganagawi din. Ay, naaya bakit? Tumay ka kumasapulan jak ba't mapanawan ti anak ta, kaya may isa. Nasikasok na di pangrabyantan. Ay, ala, pasensyan, saan to nga maulit pa eh. Talaga, kitne, madiday ta. Kita ta oras mo. Ala saan ka mat di pawilan, bakit nga mapanmakin inistorya kadagiti kakabagyak ng runa kadagiti kakabsat ko. Angem, kita la ta oras mo mat. Wala kay. Sorry. Angem, maragsakan laing ta. Nagawin ta dito eh. Ngamin, at least ada diti katungtungtung ko, kasarsaritak. Amamot lakay. Amamot tinagbalin nga kasasaad tayo di Manila. Wen, amok dahi ta bakit? Isungar nga awaten ka. Italaan mo't nga nakariknak ti kastoy lakay. Kalpasan iti sumagmamano nga tawen nga. Agpupupukak lang, nga awan ti kasarsaritak. Kit ita, bumabawi aklaang mat. Una, awang problema, bakit? Ti laeng oras mo mat, ti problema. Isulaeng mat, ti kidkidawiking ka, sa paam ti agawid. Wala kay. Baam ta bumawi ak tuking ka. Amom ka di nga idiadata di Manila. Manuta pa nga makapaglin na ilo. Wen, malagip mo?
Nga tunggal, ada ko mati moment tan, nga aglin na ilo ta. Tunokwan, adan to tigiti agbibinog ka, nga agaapay jirwar, nga makadisturbo. Nga ron. Ada digiti aguubor, agbibinakal bote. Ay nga, kanayo nak nga ma-stress idi dyan Manila lakay. Iso nga tunggal makalagip ka nga, agkulding ka, angim awanak mat itimod, gapo ka digiti makit-kita ken mangmangeg ko iti aglawlaw iti dati nga pag-abangan tayo. Ay sabagay uribot siyak bakit? Saan nga natalged tiriknak ide? Iso nga idi nagsarita ta nga gawid tayo dito sa anak nagpangadwan. Tamaysa, jakmot kayat nga maimpluwensyaan to ti anak ta ni Aisa. Iti aglawlaw na. Nakitak dagiti babalasang ijay. Ay na, nagsasapad nga nag-aasawa ko ng lakay. Supaya, nasapad na pa nga nakasursuro nga agbisyo. Dagiti teenager na babae, at dagiti tatuan, at dagiti manakiapa, martekero, ay na, miyembro pa'y tigag. Kaya't nga kasya ito matpagbalin ng tanak ta. So nga, nasisayaat ka nataltalgad tiriknak. Dito, ita. Uwan nga rod lakay. Ay na, usto lakit di ti desisyon ta. Usto lakit di ti pangedeng ta nga nagawin tayo dito Na talaga nga nalaglag ang tiriknak nga talaga dito lakay. Iso nga, makapaglin na ilo ta nga nasayaat. Tawan ti isturbo. Ay, awan ti makapa-stress nga kaaruba. Tadaga ti kaaruba dito makasiritak, makaistoryak, makinistoryak. Nalag ang direct na kadakwada nga makinistoryak. Pag-istorya iti nadumado mga banag. Malalala na sayad no kas na bakit. Ang madamdaman to dayta panaglinlin na ilong ibagbagamon. Into no makaturogan ni Aisa. Ay, un alakay. Basta namnamaem, bumawi ak madamdamaking kalakay. Nagbanglo ti nagpanglo ti asawa. Ang uteng gaman. Ay, mabiit lang abay. Kat siyempre, kadigdigos ko lang. Inakpay siguraduhin nung nakaturogan ti anak ta. Ay, paspasa mabit lang. Aisa? Aisa, nakaring ka pa anak ko? Ay, saan nga si mong bat? Nakaturog siguro. Nagsubli ako niti si Ledmi ti asawak. Anya, nakaturog ka din ni Aisa, bakit? Ay, nakaturog siguro ta. Ite nagtugtugak at di met si mong bat. Ay, umikangaro dito yun uwan ka din. Aguri ka. Abay, iti pagti silaw saanan. May mayat no kasto Edi ngamin Manila, edi ka. Nung nalawag ti silaw, madi. Ta siyempre, di mo baka dagsirsirip nga karuba. Lalo kat na kayo mo't lang arod, ti diding. Mga no, dadigit di ta makita nga, inabutan da nga pagsiripan da. Sabantalang, dito'y, natalgad tirik nata. Nga awan ti agsirip. Iso nga oray no, saan tan nga idipon ti silaw? Sige, iso ti kayat mo. Yun ba isa? Nauli mo kiti aglawlaw. Saan nga kasla di Manila idi nga? Saan to la agulimag? Iti alas 3 parbangon. Tauray no alas 2 parbangon ka, nagadupelaang ti tattao iti ruwar nga agkaiwara. Digit agiinom ti arak. Adun to pala digiti agkaiwara nga agkaawig manipod trabaho da. Idinto nga dito Digiti laing kuryat ti mangagta. When nga rod lakay nagmayat iti probinsya nga talaga. Ay, mas romantic pa ko na. Ay, speaking of romantic gayam, amom gayam dati mesa nga kasinsinyo nga agapo jay Dubai? Apay.
Mhm. Ay na, di kano si mangpet. Kas taunay kano ti panang sorpresa na iti asawa na. Tanapan na kano pa'y in shoppingan. Ket ne, imabot gayam iti 50,000 ti ginastos da. Ah, ah, ay ni kwa. Kasinsing kong gabud Dubai. Wen, o di ba? Kas nagswerte da ti asawa na. Tapos nakaplano da kanon nga mapanag-tour. Mapanda ko na di Hong Kong, mapanda di Singapore, mapanda di Thailand. Ay na, nakaaapal nga talaga. Ang intimate ibaga ni Rebecca nga ading mo, atapon da nga ada aramid dito asawa na, bayat iti kaada ti kasinsin yu ti Dubai. Ay na, permi nga, nagado ti istoryanan ni ipag mo. Ay ni kabagis mo. Ay kiti dinamag ko, ano, api nga atapon da nga kasya. Anya, ket kasti kano, ada kano di kiti magkakit-kita nga, ada kano lalaki nga mga tultunok king kuana, tunggal rumwar, ken no kano met, ada kano di kiti gundaway na nga, ada sumrek nga lalaki. Ket no damagin da, baga na kano nga delivery, deliver lang kano parcel, posible ko nata mo, ta saan ba't kano nga, naka, pangbado iti kiti delivery rider, ken may isa, lakay, no kano rumwar, mapan makityan dalaeng, ay na, naka-lipstick, naka-makeup kano pa. Kwa. Ken misa, api kami nga lipstick api anak din ka tiyandaan. Ket dapat la ko makita ka para balay ka lang kasjay. Tapno saan nga agpanunot met giti attattao iti aglawlaw. Isong atapen da nga kasjay. Ken maysa, adda kano dati gundaway nga nagap-apat a kano, dati kano babae. Isu kano ti agatap nga dalalak. Adda kano babae ni kasinsin mo di Dubai. Isu nga kunada baka nagibales laeng ket nagaramid ang ita nagawid diri kasinsinyo, insardeng na siguro at nagaramid iti madi. Taamo na nga baka matiklo. Kaya mo na siguro ang sorpresain di kasinsin mo. Huy! Huy! Norman! Ya, tinurugan nakmatan. Hoy, Norman! Uy, agreeing ka! Ay na, mapaay laki dito viewers niyo yung naon matuloy nga panakpak ta. Norman! Ay na, no kaanumat nga, dandan ni malpas di istorya ko. Tarugyan ta kumamot. Norman! Ay, Diyos ko, ay, naturog matlatan. Nabannog siguro iti trabaho na. Kanya ko mati oras hindi ko nam. Ay na, Marieta. Masansan dito yung aramid mo. Diyak kaya din. Diyak kaya di kastoy. Naskin nga, agsawa akon. Ha? Anya launay ayati pang panunutem. Bakit? Apay. Anya nga apay. Alas 8 ti rabiin. Italat panagawid mo. Diyos ko ay. Saan ko napuutan ti oras lakay? Tanaga do kiti nagsalita ami kani kabagis mo. Kani may pwede kiti dado mga kakasinsin nyo. Kahit gabo ka day saan kan nga nagawid. Awan ba ti klase ni ay sa into no bigat? Kit adda ka man kagluto. Ay. Saan gagapot adak nga namnamaim nga agluto? Kasaan kan nga agawid iti usto nga oras? Anak ko maayala kay. Kit nasisitang mo di nagsalita ami. Anya ko ba't nasisita nga nagsalitaan nyo? Biyag, kabibiyag ti sabali nga tao. Kit man, ano ko man pagsalita, amikit tapno, amumimit at may mapaspasama kita, aglawlaw tayo. Hunay ka. May kagit di mga anan. Sigurado lagi di nga mabisin kan. Di ka mamarites mo, di tarwar. Ay na, italaang nga bumabawi ak lakay. Amumat nga, mano nga panawon, mano nga tawon nga, saan ko naaramid dahito dyan Manila. Kanayo lang akas tadi bagbagam. Ay na ay. Ano data? Ha? Data nga angot. Ay, angot nga. Angotin ka ba?
Ayaw pala. Abi ka sa tiangot mo bakit nagalsam? Anya? Apik. Ano na nga payod daw? Abi ka sa ti payod mo. Anya ko ma? Ay na, abi di mo maangot na bagay. Nagalsam ti payod mo bakit? Ayun, gaya man niya. Ah, Sa anak pigay nga nagdigos. ay kay mo sa manipod ti bigat, di ka pinagdigos, manipod na karing ka. Nalipatak. Tiyan mo kakit nakadigos akti rimuara kon. Iti gaya mapanak gumatang shampoo, di magasakit diyan da Rebecca. Kahit nagbalmalam, nagrabrabi ka dyan. Ay saan mo't nagawid akmat itay dito. Itay may kwinala din cellphone ko ngayon charge ko. Ay niya, ay unay ka mo ton, Marieta. Pati pa nagdigos mo, malipata mo. Ay na. Nagtuagdigos damdaman. Ay, muna ka mag-anan. Apay, agagiddan tayo na. Umuna ka. Jack magustuhan, tapayod mo nga nakalalsam. Ay, si kamot gayam, day ta. Manugang. Ay, tang. Nakay magkayam. Ay, gapwam. Ay, nagkapuak iditayan da, Rebecca, tatang. Napangkam, nag-iistorya kami. Ay, kagawid ka nga rudan. Ay, saan, tatang? Naklagumatang ti napkin ko. Nalipatak, madama gayam, kat ni. Nalipatak mo tan. Ay, kastaya. Ay, uwantang. Madamdamak to pi agawid. Ay, una nga malamon na eh. Agsip nga taon. Kung ado pa kami ti pag-istoryaan mi kini Rebecca. Ay, aguray ka. Da ka di sakit mo. Anak ka. Siyak tatang? Awan, si Kamalay ti kasarsaritak saan ka de. Ay, awan ti sakit ko tang. Ay, agpa-check up kan to anak ka. Mga no ada sakit mo. Awan ti sakit ko tatang. Nasaysaya at agpa-check up ka anak ka. I mean, agbabubbles dahil tabibig mo. Ha? Mga no ada kisiw mo anak ka. Awang ka di ti marikrik nam. Natay bigla kalatan nga. Kulipagpag wano. Kuyigyag wano. Kisiw. Awan mo tang. Mga no mangrugi pala. Inkanto agpa-check up anak ka. Api ka din nga bagayo nga dakisi ko tatang. Aglablabutab nga raw. Dahil kita bibig mo. Ay, tunggalag sa uka. Agbabols. anya? Ay, saan mo tatatang? Ngay saman na eh. Rub-rubwar na tababols na. Agpugso ka pa yung nuwag sa uka. Ay, saan? Kadi tatang. Madipay taangot ti bagay. Sa bali payod mo anak ka. Agpa-check up kan tao. Ang mga no adakisiw mo. Ay, saan mo tatang? Nakagaya mo bakit? Wala kay. Ay, wong gaya. Ano di bagbagan ni tatang Ha? Daka no sakit mo akisiw ko na na. Awang kunak mo tatawang mo timadlaw kung sakit mo. Ay, uwan. Imbaga nang orod kanyak. Awang tang, kunak mo. Kit imbaga, sa anak man kisiw tatang kunak. Nagapuak lang mo yan da Rebecca kunak. Tamapanak orod gumatang iti napkin ko. Tadyak mo nalagip nga madama agayam. Kat ni natagusak pa dito yung anak. Short ko. Agad nagawid ka kumata, nagsukat ka ti short mo. Ay na, kay mas korti istoryami kini Rebecca. Kat ni, nagadot nag-istoryaan mi. Tadete ka numad, engineer nga karuba tayo nga, adot project na, ay na. Ado ka numad kayo, hindi ka tinalugi nga. Ay, sang nga interesado nga mga mukha dagita. Yung kagit di agsukatan. Sukatam ta short mo, nga natagusam. Mangang kanto. Abay,
Di ka man nagdigosin ay naunay ka mo te Marieta. Di ka masair. Eta. Huh. Unimot te. Sa anak ba't uning nga nabangsit Tanag. Unimot. Kun ba isa? Apay nga aglablabutab na tabibig mo. Ha? Pagpada kay laki ni tatang mo nga. Dahil di ba ganang, no? Tunggal agsawa ko na naglabutab ka nung ngiwat ko. Pay sumod na nagbababols. Ha? Agbababols tunggal agsawa ka. Saan ba nakas na ide? Hindi nga agbababols. Agpugso ka ba? Ay na bakit? Ay natikin na... Kinamarites maon. Di mo may madmadlawan. Nga agbababols. Aglablabutab, tabibig maun, ti kasasaumaw. Unay ka matay. Kadi, saan mo't unay Ay, isko aya. Uy, api nga aputam tangiwat mo, ipag. Ano? Kwa? Di mo kunaan nga. Pati si kakit, mamati ka kadigiti sayang gusing nga, ada sakit ko. Awan ko di, ipag. Awan di sakit ko, ipag. Kunang amin ni tatang nga, ada ka nung kisi mo. Awan. Aglablabutab nga ro detang iwat mo, no, agsasao ka. Saan na kas ta idi? Ang imsipod idi, nakasursuro ka matan nga, inistorya ka niya kit. Idi adu pa hindi may istorya mo iti siyak. Kasta mo tang aglablabutab tangiwat mo. Gagangay na tayo ito'y nabayang nga panahon nga sa anak unay nga nakisistorya. Kat itata bumabawi ak lang mo. Siguro ak italang rumrumar mo dati katay ko kadaan nga. Ay na awan di siya. Aping nga daywan na. Di mo pa kahit nga igamangkan. Agpacheck up ka pilaang ipag. Ang mga nagpepeso di ko ng tatang nga daw. Adda kisiw mo. Awan ti kisiw ko ipag. Ay na nakasalsalon atak. Nakasarsaran tak. Amok ti bagik nga awan ti sakit ko. Kasi siyak ti makarik na. Ay ipag. Yung ka mapailagdigos. Sa bali pa yun ti payud mo. Anya? Api nga kapatisi ka. Ipag Rebecca. Kasla ka arik na. Api nga di nga mamati ka niya. Idinto nga nabayag nga nagkadkadwatan. Kanahin nga datati agkadkadwa. Kaya nagsarsarita. Isungorod, angin, nasasaya at siguro ipag no, inkalatan, tap no makasigurado tayo. Ay na, ibagak lang rudeng nga awan ipag. Agawid ak malaeng no, di na kahit ka istorya. Sa balin to laeng, ka-inistorya. No, ka-ariyak nakman, inak to lang makinistorya sa balin. Ada ako lakay. Kakasarita ta anak mo. Agsangsangit nga simbang pad. Naya. Imbes ko mga min nga masapa kagaagawid tap no. Mamuamot ti kasasaad ti anak ta. Saan? Daka iti karuba. Napanak itay di balad na Rebecca awang kamay. Napanam. Ha? Napanak na kinistoryat sa bali nga balay. Unay kamutin. Yung kakasarita ti anak ta. Kit adadak kila problema na. Talagsangsangit. Nga nagawid dito balay. Nanang, agpeso ka di nga dakisiyo? Ha? Asit tinag ko na anak ko, awan tikisiw ko. Kung nga amin dagiti classmate ko nga dakano kisiw mo, nanang. So nga kaariyagdag, tamangan ka no adamit kisiw ko. Kat makakano maakarak ida. Ay, nasaan nga makaakar ti kisiw anak ko? Ay, no kastada kisiw yo. Ay, awan. Saan nga makaakar ti kisiw? Awan ti kisiw ko. Imbagak lang, saan nga makaakar ti kisiw? Anya ka di ti kisiw, nanang? Ha? Basta. Awan ti sakit ko anak ko. Kin awan ti rumbing nga kaariyagdaking ka. Awan ti sakit ko. Ibagada ngamin nga dakisi mo. Tatunggalag sa uka na anang ka. Kas taon na ti pa nagbabols tangiwat mo. Kas lakastan ha?
Ni agbabubbles, nanang. Amangan ba't napot nga takisiyo, nanang. Awan ko nakmat king kaanak ko. Awan. Gari ka na impunasir. Kita awan tiki. Anay ko na apeg. Agpugso kay pay nanang. Aya, sorry, apunasan ta. Ay, nagto kaya ti mapanagbasan. Anya? Sa kanayon dagmet nga ka. Kanayon dag nga. Kan-kantsawan nanang. Eh, sana mapalin na anak ko. Sana mapalin na di ka mapanagbasa. Manangam, jak kaya tiraramidin da. Kagurgura dagpayin. No kasarita kita daywan dagdanang. Baam ta kasaritak to ida. Kasaritak to dagita memestram. Tapno ibagada nga ilawlawag da ka dagita classmate mo nga awan ti kisiw ko ken awan ti kisiw mo ken awan ti rumbing nga pakaarye kan daking ka. Pengarot nga agbabubbles na ngewat mo nanang. Jak mo. Basta jakmat mapigilan anak ko. Aglabutab ko na dang, jakmat marikirik na, jakmat mapupuutan. Kastan sa ngamin tikisiw nanang. Awan tikisiw ko anak ko. Malala na. Baam ta kasaritak to timestram. Tabagbagaan na di kita classmate mo. Nga manguy-uyaw ken mga apaking ka. Anya ti kunam. Nakabiris kan. Lakay. Maasya na kiti anak ta. Wala sa man ti bibig mo karod na Ha? Yak man na mo na abing nga kila at balata nga kasta ti nagbalinam. Nga tunggalag sa uka ka ada aglabutab di ta igid na. Di ta dagsinumbangir nga igid ta bibig mo. Agbabubbles mo. Jakarta mo lakay nanya dito eh. Ingka nga tagpa-check up. Baka mo't pasmadon tingiwat mo, kamamarites mo. Ha? Adakas jay? Saan mo siguro lakay? Ay di mula buwa. Awan mo ti sakit ko, awan ti kisiw ko. Sa anak mo't nga kisiw ta. Ibagada nga kisiwang. Wan, ang kasta ti amo ti tattao, gaputa, dahil ta kinamarites mo. Yung bagata nakaamiris ka, Nga rod lakay, maasya na karod ken Aisa. Naamiris ko nga rod nga imbes nga mapanak makimarmarites. Aramatik laing enti kinalaing ko nga sumanao. Kinalaing ko nga sumao. Tapno matulungan ka. ay, nasaya at batata nakaamiris ka. Imbes nga inak makiinistorya kin ni Rebecca. Anya nga tano, agluto aklatan iti merienda wenno anyaman dita nga mabaling ko ilako isursur. Ay nasaysaya at pa taas aramatom data kinalaing mo nga sumao. Tapno, agsapul ka. Tay supay ta maitulog. Iso nga rod lakay. Usapay ko maata. Ikanak ti gundaway ko nga balbaliw. Naamiris ko nga. Ado ti nagkurkuranga kada kayo iti anak ta. Siguro kapulang iti so magmamano nga tawen. Nga sa anak nga nakipulpulapol iti padag ka tao. Wen, mawatak na itabakat. Ang limitaram kumamat. Ken amuem kumamat, responsibilidad mo iti pamilya. Huwag nga ron. Sorry na. Kat ita bumawi aking kalakay. Manipod unto no bigat. Sa anak ko nga mapan makimarmarites. Aramatik latan nito kinalain ko nga sumao. Tapno no, agsapula kiti kwarta. Aglako ak kadagiti kang kanan. Agluto akto tituron nga ada sesame seed na into no bigat. Nakto ilako. Tano kayat da. Isuntot kanayan ko ilakon. No di da kayat, padasok ti agluto iti puto. Diti ado ti cheese jay rabaw na. Tano yung kayat da. Isuntot na. No di da kayat, di padasok to ti sabali nga putahe. Ay, nasayat, no kasta ti kapanunutan bakit. Hindi ko mapailaan. Huwag nga ron. May kating tabumawi ang. Itaman nga makapaglin na ilo ta. Kasanaw, sagbay nga glin na ilo ta. Agimarites ka pala kanyak, iso nga maturugang ka. Ita sa anak ko nga gimarites. Agkang kaadagusen lakay. Ay, yes, yes. Apay. Isa alatan tayo nagak bakit. Apay.
Ay, basta saan latan. Anya nga ro tiket mo? Nugay mo, labusan na kon, tarabawan na kon. Tam numalpasan. Anya? Kaya abay, panaglin na ilumod na dyan. Kasi ito bala pagtungpalan na. Di mo man lakayan ti makikindis kanya ko. Ay, idi ah. Anya nga idi? Di ka maawatan si ka, Norman. Idi day jay. Anya nga idi eh. Idi di paglablabutab, tangiwat ba o. Anya? Ay na. Punasa mang kindi. Tabarin kayat ko. Dahil ni pinunasa ko. Ay, rubuar mo lata, glabutag mo lata. Punasa mga badanto rubuaran. Ay na, nakararte ka. Ala kindi. Labo sa klatan. Huh? Saan lata data agak-agakan. Pati si ka, kaarik naglakay. Ay, kakakailangan nga. Ay na. Si kamambat, makiinagag. Aglablabutag tabibig mo. Ngunay ka mo ito. Alang arudan. Ay, kumusta ba ka iti paraglakom iti kangkanan? Ay na, mabisitek nga talaga. Ha, anya? Apay, anya ti kasurun mo? Kitain man. Awan sabot naksay ka datalakom nga kangkanan. Kasano nga, adamak sayang. Awam mo't apulos tigim matang. Anya? Apay ngay, kaluto mo't itay na pa mo insursor saan ka de? Una, Kahit na pa mo insursor kay lako. Imposible nga awan ti mangayat kat nagado ti bayat iti turon nga da sesamisid na. ado ati mayat. Angem ko nadamat. Saan da kano kayat taamangan kanuno narugit tilakok nga turon. Anya? Apay, Kagapo kano tanapugsuak iti katay ko. anya? Karyek da, karugid da tilakok. Gapo kano ta, amang ano nakatayak. Ay. Iso nga oray may sa awan pulos gimatang. Napanak iti abagatan, napanak iti amyanan, awan. Impadas mo kung madjelaod kendaya mga no isudag matang. Ay na, nakarkaro da pay ah. Ta, inuy-uyaw dakpay. Ad-adaywan dakpay, no asidgak ida nga lakwak. Ay, unay. Ay, talaga masurunak. Ay na, nalugi ka talaga. Anan, wag nga ron tatadagitoy nga turon. Uri nga ta ipadawat ko, hindi na kayat. Taday tati ko nada. Uri ipautang ko, wenno ipadawat ko, di na kayat. Kapok ano ta siyakti nagluto, kan siyakti aglako. Ay, unay mo time. Nay, punasam tabibig mo, gaglablabutab manan. Punyeta na tangangiwat, apeng amin nga aglabutab, no agsawak. Ingkanto agpa-check up. Pasmado siguro. Kaano mo ka nagsarding ka nagmarmaritesan? Tagbalbaliwakon, di man lang tagsarding pa naglabutab na. Ay na, nakabasbasa pa yun, di badok, kapupunas ko. Pati si Kaan, kakuran, dinakbakit nga kagkanan. Ang nga na ito, yung mapasbasa. Ay. Ay, gagakailaing mo tabakat. Pa-check up kan to nga minay. Baka no sakit nga ngagpaisudaytan. Ganto gayam labaan dati supot tipungan mo kat na nakabasbasa pa. Ori no mamaturog ka lablabutab ta bibig mo. Kasinyong jak amono anya, dati nga kasasaad ko, jak amono, sakit nga tada ito, wano anya. Basta no agsawak, jak may gawid, dati agruar nga, katay ko iti, sinumbagir nga, igid tingi, bibig, di bibig ko, ne, basila pa nagsaok ka, agkatayak manan, aglabutab manan. Pudno ka di nga napasmaw, napasmadon tingiwat ko gapo iti nalabes nga panagmarmarites ko idi.
ngano agi makinistorya ket agmalmalem nga kaslawan iti preno na awan ti panagsardeng na. Adda ka din tinakapadas kada kayo kada iti nga kasasaad ko no anya tinaramid yo pakibagayo man mga kasin. Adda ka di agas na detoy wenno adda ka di rumbeng nga aramidik tapno no maiwasak maliklikak dati pa naglabutab dagiti bibig ko tunggalag sa uwak. Tama iliwak meten iti agak ni Norman nga asawa kasi. Naiti nga ron ti bakabuklan ti pakasarita kasin ket sabi ko magat nakaibatit adal kadagiti padak nga adim nga kinagbuya. Di da ko matultuladen ta amangan no mapadasan yung tinapadasak. More power to your program kasin yung ken shout out man kini diti kasinsin ko dita lawag ni kasinsin ko nga Angelo Albert nga nangisuro kanyak nga nagluto ti turon nga da sesame seed na naimas anghem di damot kayat amangan karugit damot amangan karon nakatayak nakarkaro pa ada ti kasinsin ko di lawag kayat damulat ta kayat malata dagiti gagayim na nga ramanan dati turon with sesame seeds na. Kit no agluto ni kasinsin ko nga Angelo, di na pa'y bugbugwan ima na. Di damot ka arik, sakit di ka arik dan. Nala, dito nga rin din pag-ibusan na kasin, kata agyaman naglaunay. To'y ag problema pagaya mo. Ngayon pagarubda nga dakisiw na. Marieta, iti Ilocos Sur.